ଭିଡିଓ କରୁଛ ତମେ ସାର୍ ନା ରିପୋର୍ଟର ସେ ସବୁଠୁ ସରନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଚାର ପାଖରେ ଏଇଠୁ ଚେଟା ନିଆସ ଏ ସିଧାରେ ପକାଅ ସେ ପଛଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ରାଜେଶ ଭାଇ এইটি পুরাসুদ বলতে বসিবা আগ্রহ সভার বসতু আমি এইটি তাଙ୍କ পাখে রই যাবা দেলা প্রবলেম হবনি না না এমতি ভিড়ি গলে না আমি উত্তর দে বসি পড়ি সিএ বসি পড়ি সবটি সসঙ্গ চালতো এইটি বসিবা এই হাত ধরে এইটি বসি सर बोला पारी में ना बोल सर कौन है फाइनल टा टिके सर फाइनल है नहीं ना एटू गले अरे हमें करिया सुना एटी हमें एटी भाषणबाजी बंद कर बाहर करारोनी हमें जिबा चलो जा निष्पत्ति हिची से निष्पत्ति पर इसी में एग्जीक्यूटिव कमिटी डाकी से लेखिया हो एटी गानी कोन हमें गला पर तो आसीबो ना ब्रह्मा गला की अरे हमें एटी अच्छो वर्धन किछ घंटे रही तो आपन सेठी जाले ए सर माने निष्पत्ति हम बेला बेला निष्पत्ति कर तुम राति 7 निष्पत्ति शुणव ना ना ये अधघंटा घंटा भीतर तो शुणव अरे सर माने बसी जातु समस्ते बसवा अरे आम बसवा आगे आम बसी देखिए सर मिलित संघ कौन बर्तमान दिशा सर ये भिड़ ही आंदोलन कंटिन्यू कर गोटे निष्पत्ति बाहर को पिला जहाँ पर ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭାବ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ଆମେ ସିଏଲ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ 4 ଦିନ ରାଲି ହେଲା 3 ଦିନ ସିଏଲ୍ ସରିଲା ସିଏଲ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ତାର ରୁଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିସାରିଛି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ପୁଣି ସଫଳତାର ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ପ୍ରେସର ରହିବ ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟରେ କେମିତି ପ୍ରେସର ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ରହିବ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ଲାନିଂଟା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆମର ମିଳିତ ମହାସଂଘ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତେଣୁ ଏତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମୋ ଉପରେ ରଖିବ ନା ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଡିସିସନ ନିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ 10 ମିନିଟ୍